Jotno khulum ka pulyaw na channel bising tei hingke tini ni blog video ya bo tini hingke ang bisi short video khanya bo tini belakna khas rangja kha tong thokjak tamani hinba nor jotno sini na phuja mem no bo belakino india ide logo bo ke sini manja te bono sini boro kusu korei nor youtube subscribe di ke bo tini o jaga ang malai bagi phai tong mane mosamung nai bagai hingke tini belakna khas rangja kha tong thokjak bo se anga su mini video rong mini ase india ide logo asu phone logo tv logo asu kungma jaga mini video ang bo asu mane musung tong mane asu tirpura tong phuro tam hinai ang nogo tong phuro asu phone logo nanai mini ase india ide lo mini india ide logo thangmani ro bo mane musamani ro asu nai jamo wasuk se yang bo malai manan nei ke tini se bo phai tong o jaga se phai tong ke ba belakna khas rangja ke norok nai tong di norok bo di tong dang no phungna bagi sai tok nai tini belakna khas rangja kha tong sujak ke nang ni bagi tini ang belakino nong no phungna bagi ang try khene camera sang na che masa dol no sai gina bo sakha ba sukuni khena selfie lagi mana kai ma tong go ke tini belakino khas rangja no nai tino video plan ni pachu jara nai ting di ke yasun no gala no phujai me no 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 khini nai ang belakino khas rangja belakino kha tong sujak ba mana bagi ke bose tini ani mo samung no mane nani bagi phai tong khana ni mo samung phain ge ke khana ang thangnai mo samung jaga wa ke ko yang me hendra phujai ko cái khana bagi ko mala ro cái khana thang sine ang mo samong nang no mo samong ro bon an mo samong ro ko bang phung na nang sa gai ba he ro jang na din ro bo cái khana cái thang sine pra ni dili wa mo direct ai me no ga mo khani ko dili phun mo ka kesam te yang sa to ka kesam kala yang khani dili ga han bagi yang ka kisani gile non ko tan nai room ba kisa kesam pa yang mane play dog mane ko ro hotel kisa kesam mane to mane yang la mai bin to kesam mamang ta ke te phuna ko samma sate sathane bagi ba on tong thang kini hene wan sui tong mane rang ko mai bete tong thang mane jar bela ga hane bagai gendrong nai tum de an blog pai su jara no ore more video na ta thang baji no ana su sa ja yang ka video no sakati se hodi sa ja kha full pai su rai tong de am suk no te like share comment khanya ta pok di ge kata lok ke ba subscribe khanya di no cinta malang sa ja tong khai cinta malang no bagai te bo entertainment video ti khai tong go te no ta mo no ni bagai te short film lo tu khai tong no ta wana di no bagai khai tong go bela khina khas rang goi kha tong thogoi no bagai try khai tong go bela khina video ka tham tu na bagai te ani ko bo phai tong go tam hinai film ba ka se phai tong go pha ko movie no na ni ta pok di o jaga to tong bai yo da mono songra da mil tong ke ro director o jaga ba an ka sa lu chigon sa ka hazaka ke tabo oboro paijang no shooting khayoi ke nani bagi sumira di tong da bin no paija ke tabo short film o te sa cheni tong no ta wana da angkamai thang ta wan su de angkamai tabo ke ani ngmang mok thangna digi thangi tong no nai tung nan blog paisa jara ke an sakra song te an ise kusu te an sak chalai song nang kha ka hamte hamaya phana musung ana ke help khai tong bagai nong ni bo nong nuk mo de wan sung mani ungthon ani obono kai thani suri mong oma hakena ano bo subai tong di te nong ni bo de musung mani khai man thon te nong ni de musung mani non ro khle ta tong di bui sapuna bui hin puna ro khle ta tong di bui hin de ke nok ta bo khani bagi trai khai di ni imang no le mak tang khai di ni imang no bui sama bai imang no subai ta hodi di imang no le mak thang khai di sa pura am suk no an sana musung mani ke no nasini tong di ang no ni bagai thuna bagai sai ti tong phuja nem no bela khina kha tong thoja male mokor phol jabo na nyun bagai am suk no nai tong di am suk no ko tini ni video no pae ko matre khene jo mane phungna bagai ta am suk no do हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। हम भी बेबी के बारे में सोच रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इस वक्त हमें आशीर्वाद दीजिए। जिसने ही कोरियोग्राफी किया है मैं उसको दिल से दुआ करती हूँ। एक्चुअली ऐसा सोचता है, अभी तो ऐसा सोचता ही नहीं कोई, जे हम लोग भी तो एक इंसान है, हम लोग को भी तो भगवान ही बनाए हैं ना। आज से पहले क्या हुआ इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आज के बाद पूरा देश आपकी इज्जत करेगा और आपको पूजा जी कह के बुलाएगा। बारिश के आने से
आई हूँ मेरी प्यारी बेटी की घर पे। मैं दिल से दुआ किया, प्लीज़ आप लोग भी दुआ कीजिए, सपोर्ट कीजिए, हम लोग भी आप लोग की प्यार मिले तो हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Cái đó nó cái mang khả năng có, bé khát sẵn ra khát tổng thống ra, cái am sức nó thì nên video sức nó này.